Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da napravite svjetionik koji može da se poluautomatski gasi i pali. Znači za sve to će nam biti potrebno samo da nađemo neki teren i da ćemo uzeti. Evo, može i ovdje svejedno je. To nije bitno gdje ćete ga staviti, a gdje nećete. Znači samo ćemo ovako ovo otkinuti. Samo nešto laguje. Evo koliki mi je FPS. FPS je trenutno 4. Znači ne znam šta je ovo, šta opada. Ali dobro, nije bitno. Znači stavit ćemo za sve što vam potrebno, naravno gvozdeni blok, jedna poluga, replay klip i svetionik. Znači lijepo napravite kocku 3x3. Znači prosto je ko pasulj. Samo stavite to tu. Sa bilo koje strane. Možete probušiti ovako jedno. Znači samo što meni sada laguje, nije mi jasno što. Znači tako i uzmemo ovako svetionik. Stavite ga na sredinu. Znači na sredinu. Onda lepljivi klip stavite ovako. Znači tako. Gledajte sad, ne tako. Evo ovako, znači to tu i jedan gvozdeni blok. Evo tako. I naprimjer stavite polugu tu. I to će sada raditi. Sami to uzmemo da ukucamo time set znači da bude kao nož da padne, da bih ja mogao da vam pokažem da taj svetionik može da radi i da, naravno, evo ga, noće pa. Znači vidite, samo stisnete, prosto je kopasno, samo stisnete ovo i svetionik će sad upali. Naravno, kao što vidite, izgasite polugu, svetionik će da prestane. Onda opet upalite, pa tako. Možete ja se želim. Izgleda ljudi, nisam mogao da snimim ranije klip. Znači nisam stigao. Pa evo sad vam izbacujem. Večeras naravno očekujte FIFA 15, otvarat ćemo pekove. Znači kao što vidite svetionik je ekstra. I naravno, lajkujte me, subscribeujte ako sam vam pomogao, napišite komentar nešto. Napišite mi još neki prijedlog šta da snimim i tako. Samo što sad malo laguje, ali nije mi jasno što. Ali nebitno. Znači nebitno je što nam laguje. Ide 3 FPS, brate, smiri se. Poslije ću morati da vidim. Znači skinuo sam i Optifine i sve sam skinuo. Samo ne znam što buguje. Ok. To je to. To je to ljudi što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!